Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. CNN Ithuru Kaafu program ak mere abhi baat kolli agon gofta. CNN Ithuru Kaafu program ga mere mehmane gotu bayar wada gannawani Minister of Gender, Family and Social Service ka Faratum, Deputy Minister Fatma Jumna. Wala bada ma bangeta program. Ade me indenga magondo me furtama suwale gotum kolla oy suwale ki kureme fassara golle gotum me wani resume me Ibrahim Soli strategic action plan eta araf korawa then me agolegen ki awarkattoti ministry ge masakatta battam gen daanu ki kon ko ikuttakatto battam gen daanu shukriya enge tawalkan menna mabate devi thive ade fishermen's tannawalam beenamani government ge tarakki hagigatuka genawmataka wara muhimmu furihama planning otun egotun misarukarun rayetuna wawdefawa kantataka binako mi wara muhimmu durrasta planning ekulawale fami wani then kuriyan we fasaharuge taraki ke misraba himene kota mi fasahara bahalage wagutu take kandala kantattaken ega himene kota mi ekulawala for strategic plan ge hama komme muassasa ves ega himene komme muassasa ves e plan ga oi kantatta tanfiz kurun lazim kore then egotun Ministry of Gender, Family and Social Services ke masaikai hagigatuka battame ken daane goi දන්නවාලම් ෆෙෂමුගේ කුරින් අල්ගොන් බේනුවේ ආලියඩුවාලම් මිනිස්ට්‍රී මී එකොලෙල්ගේ මණි බෑවරු ඒක මොසසතක එක එක්කෝ ඒ මිනිස්ට්‍රීග මසකේ කුරා මොසසතක අදි මිනිස්ට්‍රීන් බේරුග මසකේ කුරා දායරතකින් එබහිමිනේ දෙන් එගොතුන් වකි ගානුණු තකේ තන්ෆීස් කුරමුන් දා මිනිස්ට්‍රීන් අල්ගොන් මෙන්ගේ මිනිස්ට්‍රියකි මිසාලක මින්තිගේ හැමකන් ගායම් කරන ජෙන්ඩර් ඉක්වලිටි ලෝ nuni nukuludin terikan hage nukuludin terikan honna mihunge hagutara rakkater kurma behe qanun tanfiz kuramunde ijtimai rakkater kan for kodemuge qanun tanfiz kuramunde adi geweshiyaniage qanun eba ove mege itura mihar majli hoga oi kodukudinge hagutara rakkater kurma behe qanun mege itura ves algonmenge mosasa gulun huri jin kodukudinge aduluge qanun noniyamo jinsi furasar kurum huttumuge qanun mi huriha gaanunu takekke macca binako mi sarukarun wawduwi kantatakaka bala mi plan ekulawala mi oti den egotun algonu menge masekke battam wegen dani e plan ga huri gota mi structure badaw kurumuge masekke mi haru es algonu men e plan ga huri bai kantata structure yave sepa geneve badalta budget hodumuge masekke tan epa kureve විහි විහිගේ මේ ඔන්න බජෙට මීක හුරි කන්තත්ත එකුලවාලුමුගේ මසෙක් එකුරවේ ඒගේ ඉතුර මේ දායරා කිවර ෆන්නි මීහුම් බිනා කුරන් ජෙහි දායරා මිකමා ගුලේ කොතුම් මේ සල්ගොන් මේ මසෙක් එතකේ කුරන් අදී ඒගේ ඉතුර මේ මිනිස්ට්‍රීගේ මේ ස්ට්‍රැටජික් ඇක්ෂන් ප්ලෑන් ಗ හුරි කන්තත්ත තම්ෆීස් කුරමන්ට කයිතුරු වසීලෙත්තන් හොදුමුගේ මසෙක් එකුරේගේ දාකම් ෆහ කොල්ලම් බේනවා අද මේ දැන් මේ ඇක්ෂන් ප්ලෑන් ಗ මිනිස්ට්‍රිය මේ ගොළුම් හුරි කන්තත්තාකි කොබාතෝ మీ స్ట్రాటజిక్ యాక్షన్ ప్లాన్ బీనావే ఫమియతి మాగండ్ ఫస్ దాయిరాయక ఎయి నో ఇక్తిసోద్ దెమె హెట్టెనివి గొతెగ్గ ఇక్తిసోద్ ఎమ్మెంగే ఎబ్బారులుమా ఎక్కో గుడిಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊಗ್ಗೆನ್ ಇಕ್ತಿಸೋದ್ ಫುರಿಹಮಕೊ ತರಗಿ ಕುರು ದೆನ್ ಏಗೆ ಇತುರ ಓಗಾ ತೆರಿ ಸರುಕಾರು ಮೀ ಫಹುರ್ವೆರಿ ಆಯಿಲ ಜಜೀರಾವಂತ ದಿರಿಯುಳುಂ ಅದಿ ಹೇವ ವೆರಿಕ ದೆನ್ ಅಳುಗುಲ್ ಮೆಂಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಸೀದಾ ಗುಳುಂ ಹೊರಿ ಹತರು ಕಮೆನ್ ಎಬೋವೆ ಫಾಹ ಕುರೆಫಾ mi dennevi fast dairage tereng tiris din sub sector enge bove strategic action plan ga hama kurefa den algon menge daira ta mi boda focus kurefa mihiri ijtimai rakka terikam for kodinumuge daira sub sector ei ogateri sarukaru mi daira ge dasho den ijtimai rakka terikam for kodinun algon menna mi de gotaka bayan kurevigen ebade strategic action plan ga egotun e ekkamaki hasa rakkaterkam beenuwa farattaka e rakkaterkam kashawar kurum den ege itora gaumi ijtimai sihi insurance ke scheme asandeya in National Social Protection Agency mi tanun de hidmetta adi e ijtimai rakkaterkam ge gaanonu ge dashun ekuranje kantatta for kodinu mattaka masekke kurum ඒගේ ඉතුර ඕගාතෙරි සරුකාරුගේ දශුන් මස්තුවා තකෙති නක්කාතෙරුමා ඩ්‍රග් රිහැබිලිටේෂන් මි සබ්සෙක්ටර් හිමෙනේ දෙන් තෆ්සීල දාකම වඤ්ඤාමෝ ඉජ්තිමායි රක්කාතෙරිකන් මේ ෆෝරු කොද්දේ සබ්සෙක්ටර්ගේ එබ හිමෙනේ ෆස් සියාසතේ කණ්ඩ එලිෆා
e siyasattaki misalka harudana system harudana kurun then ಕಾನೂನಿ ಗೊತ್ತು ಗೆನ್ನಂಚೆ ಬದಲ್ತ ಗೆನೋಮ ಮಸೆಕೆ ಕುರುಂಗೆ ಹುರಿ ಕಾನೂನು ತಕ್ಕೆ ರಿವ್ಯೂ ಹದ ಹುರಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ತಕ್ಕೆ ರಿವ್ಯೂ ಹೆದು ಮಾಯೆ ಹರುದನ ಗೊತ್ತೆಗ್ಗ ಮಿ ಹಿದುಮೆ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನು ದೆನ್ ಏಗೆ ಇತುರ ಮಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಷಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ನೋನಿ ಆ ಸಂದಾಗೆ ಸೆ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮಸೆಕೆ ಕೊಂ ಏಗೆಸ್ ಎಮೆ ಹರುದನ ಗೊತ್ತೆಗ್ಗ ಹಿದುಮೆ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನು ಮಕ್ಕುರೆಂಚೆ ಕಂತತ್ತ ದೆನ್ ಏಗೆ ಇತುರ ಮಿ ಫಸೇಹ ಕಮಾಯ ಕೊ ಮಿ ಹಿದುಮೆ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನು ಮಿ ಎ ವಸೀಲೆತ್ತ ಗಾಯಂ ಕುರು ದೆನ್ ಐಗೆ ಇತುರ ಮೀ ಹಾಸ ಎಹಿತೆರಕಂ ಬೇಣುವ ಮೀಹುಂ ವೆಸ್ ನ ಇತುರು ಫುರ್ಸತ ಹೋದಾತಿ ಎಮಿಹುಂ ನ ಎಂಪವ ಕುರುಂಗೆ ಫುರ್ಸತ ವೆಸ್ ಹೋದಾದಿನು ಹಿಮೆನೆ ದೆನ್ ಮಸ್ತುವತಕೆತಿಗೆ ಮೀ ಸಬ್ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೀ ಎರಕಾತೆರ ಕುರುಮ ಡ್ರಗ್ ರಿಹೆಬಿಲಿಟೇಷನ್ಗೆ ಎ ಬ್ಯಾಗ ಎಬ ಹಿಮೆನೆ ಥಿನ್ ಸಿಯಾಸತೆ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಮೀ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಕುರುಮ ಅದಿ ಮೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎದೆ ದೇಮುಂಗೆಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಕುರುಮುಗೆ ಕಾಂತ ತಂಗ ಅದಿ ಏಗೆ ಇತುರ ಗಾನೂನು ತಂಫೀಸ್ ಕುರೆವೇಣೆ ಗೊಯ್ ಫಸೆಯ ಕಮಾಯಕ್ಕೊ ಕುರೆವೇಣೆ ಗೊಯ್ ಏಗ ಎಬೋವೆ ಅಲಿಯಳುವಾಲಾಫ ದೆನ್ ಮೀ ಫಹುರ್ವೆರಿ ಆಯಿಲಾಗೆ ಮೀ ಸಬ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗ ಮೀ ಹಿಮೆನೆನಿಯ ಸು ದುಳಹೆಯೋ ಆಯಿಲ ಬಿನಾ ಕುರುಮುಗ ಸಮಾಲುಕಂತೆ ಜೆ ಕಾಂತತ್ತ ದೆನ್ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಲಿಸಿಯೆಂಗ್ ಎಬೋವೆ ಮೀ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಗ ಹಿಮನಾಫ ಉಮರು ದುವಸಿ ಮೀ ಹೊಂಗೆ ಲಾಭಯ ಮಂಫಾಯ ಮಸಕೆ ಕೊಂಗೆ ಮೀ ಹೊಣ್ಣಂಗ್ ಹಿಯೋಗೆಂಗ್ ಹೋದಾತಿನು ಮಟ್ಟಕ ಈ ಫಹುರ್ವೆರಿ ಆಯಿಲಾಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಅಣ್ಣ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ದೆನ್ ಏಗೆ ಇತುರ ನುಕುಳುದುನ್ ತೆರಕಂಗ್ ಹೊಣ್ಣ ಮೀ ಹೊಂಗೆ ಹಗುತರ ಕಾತೆರು ಕುರ್ಮ ಎ ಫರಾತಕ ದೇಂಜೆ ಹಿದುಮೆಂಗೆ ಎಕಶಿಗೆ ಮಾಗೋತುಗ ಹೋದ್ ಫೋರು ಕೊದ್ದಿನು ದೆನ್ ಏಗೆ ಇತುರ ಮೀ ಹಮ ಹಾಸೆ ಹಿತೆರಕಂ ಬೇಣುವ ಎಹೆಂ ಫರಾತಕ ವೆಸ್ ಹಿದುಮೆ ಫೋರು ಕೊದ್ದಿನು ಮಟ್ಟಕ ಎ ಹಿದುಮತುಗೆ ತೆರೆಂ ಫಹುರ್ವೆರಿ ಆಯಿಲ ಬಿನಾ ಕುರುಮುಗೆ ಕಂತತ್ತ ಕೊದ್ದಿನು ದೆನ್ ಒಯ್ ಸಬ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಕಿ ಮೀ ಹೇಯೋ ವೆರಿಕಂ ಏಗ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಹಿಮನಾಲಾಫ ಮಿಯೋತಿ ಮಿಂತಿಗೆ ಹಮ ಹಮಕಂ ಗಾಯಂ ಕುರುಮುಗೆ ಕಂತತ ಕ ಬೇಣುವ ಎಕ್ಷನ್ ತ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ತ ಎಕುಲವಾಲಾಫ ದೆನ್ ಏಗ ತೆರೆಗ ತಿಂಗ್ ಕಮೆಂಗ್ ಫಹಾಗು ಕೊಲ್ದೆವೆ ತಿನ್ ಸಿಯಾಸತೆಂಗೆ ಬೋವೆ ಏಯ್ ಅಂಹೆನುಂಗೆ ಬ್ಯಾವೆರುವು ತ ಇಜ್ತಿಮಾ ಇಕ್ತಿಸಾದಿ ಸಿಯಾಸಿ ದಾಯರಾಗ ಕುರಿಯ ಏರೋ ಮಟ್ಟಕ ಮಸೆಕೆ ಕುರುಮುಗೆ ಸಿಯಾಸತು ದೆನ್ ಏಗೆ ಇತುರ ಗೆವೆಶಿಯಾಣಿಯ ನೋಣಿಯಾಮೊ ಅಂಹೆನಕ ವೀತಿ ಕುರಾಣಿಯ ನೋಣಿಯಾಮೊ ಮೀ ಜಿನ್ಸಿ ಫುರಸಾರ ಕುರು ಮೀ ಕಂತತ್ತ ಮಧು ಕುರು ಮಟ್ಟಕ ಸಿಯಾಸತೆ ಕಂಡಾಳ ಎ ಸಿಯಾಸತ್ಗೆ ದಶಂ ಕುರಂಚೆ ಕಂತತ್ತ ಅಬಯಾಂಕೊ ಫೈಬವೆ ದೆನ್ ಏಗೆ ಇತುರ ಮುಜ್ತಮವುಗ ಎ ಒಣ್ಣ ದೌರು ಮುಜ್ತಮವು ದೆಕೆ ಗೊಯ್ ಅಂಹೆನುನಕ ವೀತಿ ಮಿಹೆನ್ನೆ ವಾಂಛೆನೆ ಅಂಹೆನಕ ವೀತಿ ಮಿಕಂತತಕ್ಕೆ ಕುರಂಚೆನೆ ಎ ವಿಷ್ಣು ಬದಲ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಅವ ಸಿಯಾಸತೆ ಕಂಡಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ತಕೆಂಗೆ ಬಹುರಿ ಮೀ ಮೀ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನು ali alualafa den mige itura mi sectors ta nuun ehen daira takum ves gulige maseke kurevene gote hodumataka e daira takavves hunnane mi action ta ekulawalafa den hagigatuga beenumaki mi mainstream kurevegen daane wasidate gaim kurun algonwenge warabbodu mi objective engi repeat nuwe maseketta දෙබයකු නොනි දෙමෝසසාකුන් එක්කම කුරුමුගේ බදල්ගය මේන්ස්ට්‍රීම් වේව්ගේ මසෙක්කෙත්තකි කුරිය ගෙන්දියුන් දෙන් ඒගේ තෙරේග අනේ මිසාලක නෝ ඉක්තිසෝදුගෙස් හම හිමෙනිගෙන් දානේ ජෙන්ඩර්ගේ නොනියාමු මී ඉක්තිසෝදි ගොතුන් මුජතමවුගේ තිබේ ෆරුදුන්ගේ එබ්බාරුලුමා එබෑවරුමා එක්කො මසෙක්කෙ කුරුමුගේ ඒ සියාසත්ත කණ්ඩාලා ඒක්ෂන්ත මී අලි අලුවාලාෆ ಅದೇ ದೆನ್ ಮೇ SAP ಕಿ ಹಗೀಗತ್ತುಗ ಮೇ ಸರ್ಕಾರಗೆ ವಾದುತ ಮೆವಣಿ ಕರುದಾ ಕತ್ತಿದ ಕೊರೆ ದೇಗೆ ಸಾಬು ಮೇ ಮಶ್ವರಾ ಕುರುಮ ತಾವಲ್ ಕುರುಮ ಮೇ ಫದ ಲುಯಿತಕೆ ಎಬ ಲಿಬಿಗೆಂದೆ ದೆನ್ ಮೇಗೆ ಸಾಬು ಕೊಂಕ ಫಾದತಕೆ ತೋ ಹಗೀಗತ್ತುಗ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕುರಾನಿ ಅದಮ ಕುಗ ಮೇ ರೈಗಿತುನ್ನ ಮೇಗೆ ಹೊರ ಫಾದತಕೆ ಕೊಬಾತ ಮೀ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಗೊನ್ ಫೆಟುಂ ಕಸ್ ಗೊತುಂ ವೆಸ್ತನ್ನವಾದಿ ಫದಾಯ್ ಮೀ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆನ್ನ ಮೀ ಗಾನೂನುತ ತಂಫೀಸ್ ಕುರುಮುಗ ಗೊಂಚೆ ಹುಂತಕ್ಕೆ ಬತಿಮಾವೆ ಎಹೆ ಮಿಕಹಲ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮುಳಿ ಸರಕಾರು ನುನಿ ಮೋಸಸಾತ ಎಕುವೆಗೆನ್ ಗಾಯಂ ಕುರೆ ಉಡೀಮ ಎ ಹುರಿ ಗೊಂಚೆ ಹುಂತ ಕುಂ ಗೊಂಚೆ ಹುಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕುರಂ ಫಸೀಹವೆಗೆನ್ ಎಬದೆ ಲಾಜಿಮ್ ಎಬಕುರೆ ಮಿಸಾಲಕ ಎಕಿ ಮೋಸಸಾತ ಕುಂವೆಸ್ ಮಿ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಎಹೆ ವಕಿ ಜೆಂಡರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ನುನಿಯ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ವೆಗೆನ್
ministry ne meveni kame kuranche heni ehen otumuge badalga eki muassasa taka algon menges masekketta reflect waane kota ekkaru das korei fami wani ehema mege sababun algon menge masekkata hama fase havegen daane den ege itura misalage goto misalaka mintige ham kan gayam kurunga masekkatuges noni wazifa ge maadanuga masekke kurang henonna noni wazifa ada kuruma mi bike halakan sabab taka hore nudeve yang henuna ves e masekke faseha kama ekko nuniyam e faseha wasilate gaim koddenumge gotun algon men economic ministry ekko ves masekke take kurevene egotum misalaka ane mi daycare center gaim kurumge e strategy ge dashon action take ves e huri ehme mige sababun rayyetunnan eba heo badale geneve to masekken eba kureve emi honna ves e furusate eba huluwale vigende hasakon anghenuna wazifaga madanuga kuriya gende mataka ingi wada gannawani algon men mi abadige 50% anghenun kamuga wairu labor force participation mene gagandaka 34% ka anghenu den adi ege itura bay daira to gahama anghenuge hissa wara madu ehe mikahala facilitation e gaim kodde vichekama waanama mi rayituna ves faseha vegen daanekama faha kureve den adi ege itura misal ka national social protection agency noni asandage ves mi hidme foru kodde iru e kandeli phone na program ta review kurun mi above action plan ga eri asu mi e vilaresko mi review kurum ge kantata kurege midani emme ekashigen wagotuga e rayitunan e hidume for kodde e beenum wati mi review kuregen diumun algon menna mi ekan emme beenum wa farata e hidume for kodden magu fahige vegen daane den ege ituran umurun duwasi mi honge mi strategic action plan ga ebove umurun dase mi hunge hagutara katerum ga gaanune miharunani policy ehnos mikan gaanuna ka vegen diyama umurun duwasi mi hunnaves e alaluma e rakkaterikam beenumwa iru e faratakan ebove bare gaanun goto den ege itura umurun duwasi mi hun balane marukaze gaim kuro mi algon menge mosasage dashum mi huri khasiya beenumwa mi hunge marukaz ga umurun duwasi mi honna hasihe beenuma nuni sihi farwa ho beenuma mihum mi baati bafti tibeni sikundige bali mihunna ehima wakin hasako umurun duwasi mihunna markazen hedichakama wanama eves hama fasihavagen daane rayitunna ves den komme rashegga ekulawalefa eba ove community social groups take mi rashu level ga mi ijtimai rakka terika foru kodinu mataka e prevention maseke kura group take mi group taves ekashige ma gotegga maseke kurem fettunima ege sababumes rayitunnaves algon mennaves ege labaya man fali bigendan adem me mawlwake am wara diguko waga dekkidan mawlwen nama salgon ma ishtihar koda wakut kola eba denje me hisabum ishtihar koda wakut kola fo anekkaves Ithuru Kaafu program ko baddo kolla kamundiye SAP agule gotum den enama ishtar gotu kolga fahu anekkas pe badda kolli den hage gotu ga radatuga me unna anghenunge committee taka me den unna amilla club jamia taka me fada befulnge betto me kankan tamfiz kurumuga ehiterkam deven goten unakam involve wenne bes gote ade me war rangal suwalete korevi algon men me ge zimmayen e mandate e anghenuge taragiya masake kurumataka e hunna wuzara taka jamia taka koves masake ko mi hunge mi hun itura hivvare dinumataka e wasilata gaam ko e hiterikam for ko denu egoto lamurkazi gaanonuge dashom mi gaanuni gotum ofede phone committee take anghenuge taragiya masake kura committee takake mege kuri mar hama rangala masake kurumundiya committee take miharu ehawara masekate nukureve kama den bavar gonche hun taken e faratakes dimawa kan fahaga kure fawani den egoto miharu gan lamurkazi gaanuna badal genomuge marhalaga e algon menves ega algon menge khialwes AG ofiha hisa kofawani den mige ituru mi strategic action plan ga hama waki strategy en ekulawala fonnane anghenu taragiya maseke kura committee ta harudana kuru
e gotun e committee tagge hinguma e committee taka denje e barulun hoda dinuma maseke kuruma e committee takun iktisodi gotun rashge taragiya e hiterikam foru koddinumge kantatta kuruma adi hama e mi mujtamauga anhenunna foru koddeni hidumetta e farata medueriko foru koddevene goi hedum mi siyasatke tere himeni fawane nen war bodu algon menge war bodu targeting e amilla jamiyata noniyamon society ta medueri wegen e farata ka ekko maseke kurun social inclusion mi kiyani ehemwen ijtimai gotun harakaterwa eki faratakauge e baruluma e baveruma ekko mi maseke takurun mi harwe salgon menge maseke takke terega NGOs taka mi di e ituran eki kahala amide maseke kura farataka ekkon eba maseke take kureve umurun dosi mi honge maseke takka vias adi ege itura nukuludun terikam honna mi honna ehi terikam hota denumuge sadi ege itura mi maswata keten rakatere muge maseketta kureve iruges mi huriha tidalu gota hama anghenuge tarige masaka kura committee taka adi amida jamiya takwes ehi terikama paruluma ekkon algon menge mi plan ekulawa levi maseketta rawale fani then me action plan algon badala aruga ege faakofave tafat kurun nattalun adi hawasa fawa abadida mi kobata mi maneki ತಫಾತು ಕುರು ನತ್ತಾಲೊನ್ ದೆ ಕೆಟಗರಿಯಕ ಫೆತಿಗೆ ಗೊಸ್ತಾನೆ ಇಂಗೆ ತ ಫುರತಮ ಕಮಕಿ ಮಿಸಾಲಕ ವಜೀಫಾಗೆ ಮಾಹಾಲುಗ ಕುರೆವೆ ತಫಾತು ನುನಿ ವಜೀಫಾಯ ಅಯ್ಯನ್ ಕುರುಮುಗ ನುನಿ ವಜೀಫಾ ದಿನುಮುಗ ಕುರೆವೆ ತಫಾತು ಅಂಹೆನಕ ವೀತಿ ಬಯಫಹರು ಎ ಹುಣ್ಣ ಮಿಸಾಲಕ ಅಂಹೆನೆಗ್ಗೆ ಫರಾತುಮಿ ಕುದಿಂ ಬೇಲುಮುಗ ಮಾ ಬಂಡು ಮಾ ಮಿಕಾಲ ಸಬಬ್ತಕ ಹೊರೆ ಬಯಫಹರು ವಜೀಫಾಗೆ ಫುರ್ಸತ್ತ ಎಬ ಮಹುರುಂಬೆ noniyamon ane mi nukuludun terika hunna mihaka veetiwe e tafat kurun e baade hamekani wazifa ge mahaluge no misalaka mi amuko mi ule ulumuge snoni building takavane algon menna wara faha kureve by far building tak noni imarat tak mi nukuludun terika hunna mi honna e fasiha kama ko badeni kume ulumuge se gonje hun tak dimave ehma waki bayaka tafatu kureve than e baade ingigenames neeginames den ege itura wara bodan algon men miharu faha kureve faha kuramon ad kurimves mi ga maseketake kuremunu algon men mi dakka ane unpaid work ingeto ei register nuko mi gege ga maseke kura misal ka hedika hada an heno noniyamu riha kurmi wara bavar wara bura digu muddate ga maseke kuramonda bayako mi uleni ekam e bayaka fursatene pension scheme akadiyumuge noniyamu loan e collateral echse nuhunnane ehimi mami tafatu kurevigen ebade mi kantatan algonmen eba balan mi kihinetto mi gawmuge national statistics awaddagen emi hunnabe se fursatu hoda devene kote den ege itura mi anhenaka veeti anikaves kureve tafatu ebade miveni kame kuranjene eveni kame kuranjene gulige maseke kurumuge as ruhu e sharing noniyameka guli ekaku anekaka ehi terivege maseke kuna aila teregaves e tafatu kurumves eba algon menna mana kurave den hawasaga tibe abadi miga mi fahaga kureveni misalaka misale naga kama wanama mastuata ketige wabai misalaka edictsu rangaluwege mujtamao nikunnam beenuwa faratan ebatibi ekama efarataka efursate nulibe efarata mitibine hawasa noniyam saidaka ne e fursatu dibuma magu war bodit hurstake ebadima wazifa dinmuge sadi ehen kata aila teremes den ege itura ekani veri ma noniyamon geveshaniage shikara ka vefatibe miho efada farataka ves mi fursatake nove algon men asu ministry ge warabodu masekkatemme mi fada farataka ves e farataka libenje he ehi terikama alaluma e forukoddenje he wasidetta forukoddegen ves mi hawasaga tibe goi nun ehen gotakan e faratake diriulum battan kurevene goin hedo then how me action plan ga fashion mutun fa kore gotama ekkamaki nu iktisad
දැන් මේකුග ජසීරා දිරියුලුම් වෙස් එබොයි මෙහම يعني nu iktisada me tanawas jazira dirulum ge dairaya me huri gulumaki kobato ade mi nu iktisad asu mi maanakuregen tani demehetteni vi gotegga huriha faratakege ves himene gota iktisad batta vegen diyo den ege tere mi annani tanawas diriyulume hoda devene magu fahi koddino මිසාලක අල්ගොන්මෙන්ගේ මිනිස්ට්‍රීගේ දායර මිනිස්ට්‍රීගේ මසෙක්කත බලා ඉරු මස්සෙරකමුගේ දායර නෝනියාම එසිනාතා අදි මෙරින් රිසෝසස්ගේ මි දායරයි කිහිනෙත්තෝ අංහෙනොන්න ෆුරුසතු ලිබේනි කිහිනෙත්තෝ නුකුළුදුන් තෙරිකන් හුන්න මීහොන්න එ ෆුරුසතු හෝද දේනි එමිහුන්ගේ බෑවෙරිවන් ඔන්නානි කිහා වරකත්තෝ මිෆල්ද ෆරාත්තක මිසාලක වසීෆාගේ ෆුරුසත් නූනි ඒ ඔපචුනිටි දෙවිච්චකම වඤ්ඤාම එමිහොන්න ඒ ලිබේ මිසාලක තනවස් දිරියොලමක දියුම මගුෆහි වෙගෙන් තානේ අල්ගොන්මෙන් හැම ජෙහෙනි ඒකම ෆුරුසත් හොලවාලදේ දැන් ඉක්වල් ඔපචුනිටි නූනි හැම ෆුරුසත් ඔවේ කියා ෆේකමක එය මගුෆහි කො නුද කොන් නුදවේකම වඤ්ඤාම ඒ එමෙ එදවේ ගොතක ඒකම නුහිඟානේ then misalaka danduwerkamge daira danduwerkamge sinai strategic action plan ga working hama action ek gotuga onnane anhenunge hissa ituru kuruman efarataka amilla vfr ge fursatu huluwa denumuge magufai koddenumuge gotun SME Financial and Development Corporation through gane meduweriko loan hamajasadinu mige sababun efarataka tanawas දිරියුළුමෙ නෝනි ජසීරා දිරියුළුමෙ මගුෆහි වෙගෙන්දානේ දැන් ඒගේ ඊතර කුරිමස් දෙන්නේ විහෙ මිසාලක ඩේ කියා සෙන්ටර්ස් ද එස්ටැබ්ලිෂ් වෙගෙන් දියුමු හගීගතුක ඒ වසීෆාගේ ෆුරුසතෙන් ඒ හුළුවා දෙවෙනි ඒගේ ඒ නතිජයක මෙවනි තනවස් දිරියුළුමෙන් එමිහාය ලිබේනේ මගුෆහි කොද්දින දැන් මේකුග මේ ප්ලෑන් ග එබ ඔය හේව වෙරකම් ග දශුම් මින්තිග හමාමකම් දැන් මේකන් හාස කුරමට්ටක කුරබඳ මසෙකෙත්තකි කොබදදි SAP ග මිකම ගුලගෙන් බයන් කොෆා වන්නේ කීකත මිනිස්ට්‍රීගේ හැම වර මෑගොඩ එ මක්සද මින්තිගේ හැමකන් ගායම් කරුම මසෙකෙ කුරු එම්මෙ බොඩු ඒ මසෙක්කතකි ජෙන්ඩර් ඉක්වලිටි ලෝ තම්ෆීස් කුරවෙන කොයින් හෙදු මි හැම වර බොඩු ගොන්ජෙ හොමන් අල්ගොන් වෙන්න මි ගානෝනක බයන් කොෆා එබ වකිවකි මොස්සසාතකුන් කුරන් ජෙහෙනේ කන්තත්ත ekam ekantattan emme edeve gotu geenu ek kureve den algon menna miharu mi sarukaru a fahun war bodu masekate eba kureve dairata miyan helun terikan ituru kuruma den mige natija ves fenna mun ebade ehme miharu algon menna gagada ka fassara public companies taka ekko ves wahaka dekevi mi gaanunu efarataka kiyadevi adi gaanuna ekko mi emme bodu e bayege gotuga jinsi furasara kurumuge e gaanonavs ahulveriko e masekettaken eba kureve den ege itura kankan nimma femwaruga anhenunge hissa ituru kurumattaka e gennanche badalta genawma mashara kurumattaka platform take gayam kurevege maseken eba kureve ege itura wazifaage mahawlaki rakkaateri tanakan hedumattaka war bodan eba maseke kore algun menna faahaga wegende mi fahun as hama war gina jinsi furasara kurumuge masalata kurimative den mi wahaka mi kuri nudakka wahaka ta war gina faharu mi biru es kannani jehilum ves wani mi wahaka ta dakkafiam timannage wazifa ves tiyeye nuniyam masala hushaidiyes ekage ves edeve amale nune natija nuni kunnane eka miharakan e samwara boda social media gaves eba mi kantata kurimati wa faratum ves eba wahagada komun gende den ei algon ham war boda samalukan dige maseke kura dairai den ege itura iktisodi goten anhenu baro eri kuruma noni anhenu ne fursatu huluwalon hasako tourism dairaga algon menna tafas hisabun eba dakka tourism dairaga anhenunge hissa meonnani 5% ege teren divehi anhenu me tibeni eme 2% nispevani ehima mi percent ebe jehe ki vegento eba balanje e by faharu mi ka wazifaga e mahawdu rakka teriya none noniyama e wazifaga ole annanje e gap e war bode aila durga e gira faharu noncheni den algon menna faha kure mi hama ekani tourism dairayaki anhenu resort gossa
ඒ වසීෆා අදා කුරන් ජෙහුමුගේ බදල් ගහම රාෂුග තිබෙගෙන් වෙස් ඒ කොන්ට්‍රිබියුට් කුර වෙන කාලා දායරා දැන් මිගොතුන් අල්ගොන් මේ UN women na ekko pilot project එකෙන් එබ කුරිය ගෙන්දන් ಬಾತೋಳು ನಗಾಗೆ ಮಿಗೆಂದನಿ ಟೂರಿಸಂ ದಾಯರಾಗ ಎ ರಡಶಗೆ ಹತರು ರಶನ್ ನಗಾಗೆ ಹತರು ರಶಗೆ ಅಂಹೆನುನ್ನ ಎ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕೊರೆವೇನೆ ಗೊತೆ ಮಗುಫಹಿ ಕೊದ್ದಿನ ಮಟ್ಟ ಕಾಯಮಸಕ್ಕೆ ಕೊರಿಯ ಗೆಂದೆವೆ ಮಂಗಿದ್ದೆ ದೆ ಮಿದೆನ್ನೆ ವಿಗೊತ ಡೇ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ವೆಸೆ ಬ ಕೊರಿಯ ಗೆಂದೆ ಮಿಹಾರಸ್ ಅನೆ ಕುದಿಂ ಬಲಹಟ್ಟ ಮರ್ಕಸ್ ತಕ್ಕೆ ಉಸೂಲೆ ವೆಸ್ ಕಾಯಂ ಕೊರೆ ಫಮ್ವಣಿ ekam hagigatuga affordable daycare facility mi nulibeni mi amila farata ko mehinga tantana ki kuyan hifagen war bodo aguga hinga tantan ehima aamuko mi wazifa gole anhe nonnaka mi ane afford nukureve ha bodo age dakkage ehima sarukarun mi public private partnership ke dashun mi kahala masekate for kodifia yagu davve kama ane mi ಕುರಿಮತಿಲಾಣೆ ಅಂಹೆನು ನುಣಿಯಾಮ ಡೇ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೇಣು ಕುರಾಣೆ ಅಂಹೆನು ಗಿನವೆಕೆನ್ ತಾಣೆ ದೆನ್ ಏಗೆ ಇತುರ ವರ ಬೊಡು ಸಮಾಲ್ಕಮೆದ್ದೀಗೆನ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಎಬ್ಬ ಮಸೆಕೆ ಕುರೆವೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೆಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಯಾ ಎಕ್ಕೊ ತಫಾಸ್ ಹಿಸಾಬ್ ಎಕ್ಕುರುಮುಗೆ ಮೀ ವರ ಬೊಡು ಮಸೆಕ್ಕತೆ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಫಾಹಗವೆಗೆಂದಿಯ ಹಮು ಗಿನ ಮುವಸ್ಸಸಾತಕುಂ ಎಕ್ಕುರಾ ಮೀ ತಫಾಸ್ ಹಿಸಾಬ್ ತಕ ಮೀ ಅಂಹೆನ್ ಫಿರಿಹೆನ್ ವಕಿ ನುವೆ ನುನಿ ಎಗೊತ ಮೀ ಡೇಟಾ ನೆಗೆಮು ನುದಾಕ then NBS case wara hama bodu ebbaru lamaka ekko algon me miharu tamrin tak devi mosasa tak ekko wahaka dekivi mi tafas hisab ta muhimu wani hagigatuga programs a plans taka mi hedigen anneeru mi ebejehe kommes kala hagigi besaka binawa ehenuniya eme edevegutuge program tak invest implementation nokurevene nuniya formulate nokurevene ehme mi tafas hisab ekkurum mesebe mi huriha kame ane strategic action plan kawes himeni famivani me maganu gote gami ane minti ge hamakam gaam kurumga ministry kura kantaka strategic action plan ga hori kantat then ava me action plan ga wargena kandattakke ministry of matikofa wa iruga en namas me kandattaki me mosasataka guligen hasul kore vidan kandatta kama bedavenni then age gotu kobatto tibe follow me plan korava fo gotaki me institutions a guligen tibe followge maseketta ni kurigen tumu mi mihar bay algon memes masekke fattaga mi uleni fortam kamaki ministry level ga mi strategic action plan implement korumataka minister mewani committee yang ufadda fade mi ga mitibani siyasi ayan korawafti befuna technical befulun himene gota den e befulege mi korawa masekke daira implement korumge masekke koramundani den ege itura ehe muassasa taka ekko kuranjehe guligen kuranjehe masekke togge bay ministry takun masekke fatta e algon menna hama badawun takavves eba angala misal ka nokuledun terikan hunna mi hunna wazifa dinum gakon kahal kanta taketto kureveni ehima mihares eba fennam munde mi plan aso implement kurmattaka e samalkan digen kuram fatta fikan then ministry me miharu mi masekettan e daira taka ekko kurumuge maruhala mihar mi kuriya gendeveni egoto misalaka mi wazifa ge fursatu huluwa loma mi hoda dinuma tourism ministry ya ekkon algon me maseke fattanan mi dennevi project ge tere economic ministry ya ekko maseke kurave fettene mi day care center elumuge e nu iktisod ge dashum mi day care center mi asu mi innene ane reflect wefa den ege itura mi masekke kuremun dairu huri gonje huntaka nuniyamo edimawa datita eba ove raisul jumhuriya ofi hom ves algon menna anga mi sa committee ma hon emma e mi baddalo me bawa e kantata kihine to rangal kure veni den mi fasaharu duha bahalagen kuriyagen dene bay kantataka ki mi midiaharu feshigen ves bay kantata kure mun ebade ehemima miharu ves mige teden bay kantata implement wefes ebor misalaka rarashuga komme rashega community social group ufeddo ufadda fehnames e masekke e faratoge masekke harudana kurmattaka den e farata train kurma ekantatoge masekke vis mihar kuremun ebade ehema gulige masekke kurumge kantata miharu suren hama feshigen kuriya dawa kadannan beni then me action plan ki hage gatuga mera igitunge ummetaka wara boda golifawa gacche den befronti masekke kurawani ekantatta tamfiz kuruma then mikam hage gatuga SAP ga bayan kora kantattan hasil wegen dairuga me algon menge me mujtama onnani me kinetto me aidata me diru lehni kinetto hage gatuga mi strategic action plan ga huri kantatta
ಫುರಿಹಮಕೊ ಮೀ ರಂಗಳ ತಂಫೀಸ್ ಕೊರೆಯುಗೆನ್ ದಾನಮ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಫೆನ್ನಾಣೆ ಫುದುಂತೆರಿ ಆಯಿಲಾತಕ್ಕೆ ಬಿನಾವೆಗೆನ್ ದಾತನ್ ಅಣಿಯಾಗೆ ಶಿಕಾರಯಕ ವಾ ಫರಾತ ಮದುವೆ ಅದಿ ಎಫರಾತಕಂ ಇನ್ಸಾಫ್ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾನೆತನ್ ei geveshi aniyavies adi kuduku dinna mikura aniyavies alugon menge dairaya balafikama wanyama den ege itura me gaume taraggi wegen datan fennani ege ane me natijayen hagigatuga me dulaheyo mujtamawe bina wegen da manzar feno ehema fudunteri aila adi me dulaheyo aila take adi ege itura aniyage shikara minju enuni egota ufaveri fahuru eri timannaves mi e fahuru ge terega himene mihekan amilleves e gabulu kureve hisabu ei hagigatuga mi action plan tanfiz kuremunda kamuge nishane gotuka algon men deke den o program ge wagotu hama carry form ko emma fahu kame gotuga kobato mi regitun naves anuni ben ten naves tevva message ki algon dannawani mi rayyitulla foru kodden mi wauduwe fawa kantataka binakon hadafa mi action plan tanfiz kurewumun da waraka ti efarataka mige hagigatuka beenuma natija fenigen daane ehmima ummida kiyasu kumi maseke kurewumun dairu huriha faratakes ebbarulun libene kamuge yaginkan algonme beenumani den eka yaginkama ko algonme ves mitibi hama mi kureve masekettan emme rangalu gotuka rayituna hame for koddinama sabit kama ko kuriya danshe danawalam beena wara boda shukriya angeto algonme program barda kan tedeve furiya maulumat kotka algon ummid korani beun tennos warangama ginna itur maulumat take avalibigen diya kama madama reves cnm ge Ithuru Kaafu program ak badda kolungu ummid ga mire algon wakila dana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh